Di dema ragihandina girtina 20 tawanbaran de polîsên Hewlêrê aşkera kir got îsal rêjeya encamdana tawanan berawerd bi sala derbasbûyî kêm kiriye. Polîsên Hewlêrê ragihandin jî rêjeya aşkerakirina tawanan berawerd bi sala derbasbûyî ji seda 3 bo seda 5 zêde kiriye û tawanberan bi sizayên xwe gihane. Em çar tawanbara hestawin be çend tawanêk tawanekî qêzewînî li şarê Hewlêr wekû kuştin û dizîkirdin. Li kargehekî kesara dizînî otomobîl û rêgirîkirdin û hêrişkirina ser çend dukanêk li komilkanî dewroberî şarê Hewlêr. Ev 20 kesê got hatine girtin, 2 kes ji wan tawana kuştinê encam dane û 8 kesên din jî tawana diziyê encam dane. Herûha 5 kes jî bi tometa kuştinê ji aliyên polîsa ve hatine girtin û lê tawana xwe mûkir hatine. سیارەشی BMW بە 14 میلیۆنی دامێ پارەکەشی خۆی نەبووی خێزانەکەی بوو ئەمیشە کاتی سمدەکەی داهات پارەکەم نەبوو ناودەستم نەبوو خێزانەکەش زەختی لێ دەکرد کاها زەختی لێ دەکرد و زەختی لە من دەکرد کاتشی بە تەلەفۆن دەمقاریمان کرد و ئەمە چوومێ دەرێ لەوەی چوم ئەوەی بکەم بریدارێکم گوتم بازاش کە دووبارە نەکەتەوە لە تەلەفۆنی زۆر جوون شتیوای پێدا بەداخەوە برایخۆنە دەست. وەک پۆلیسên Hewlêrê ragihand beşek ji tawanbaran bi awayî band karkirine. Golê cihên cuda mobîl û laptop û zêr û 7 otomobîl û qasa 35 milyon dînar dizîne. یەکەم جار دوانمان لە کابرای ئەوانە ئیشەشکەیان کردبوو قەردار بوون ئەزە گوتیان زۆر زۆر پێویستان گۆشت گەنجن ئیشتان بۆ پارەوێبی ئەزە باچینەوە ئەوکەمان دانیان گۆشت وەرن تەمەشایەش بکەنی دوو ڕۆژانسوین تەمەشایەکمان کردێوی ئەلوەی. پۆلیسên Hewlêrê daxwaz ji welatiyan kir haydarî mal û milkên xwe bin û daxwaz jê şofêran kir dema ji nav otomobîla xwe derdikevin mifta jî digel xwe de bibin da got xwe dûr bigirin jê diziyê.